Hey, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Wir sind hier am Weichen Kusi. Kusi Wiriachi. Du bist einmal geboren, du hast mir mal eingegeben. Hör mal an. Von der Wahl waren wir eten merken, das ist von ewig geblieben Hennafleisch oder Hundsfleisch. Und gestern haben wir eine Sardinen gemerkt, mit das Henna Pollo Alfredo. Von der haben wir was merken, was sich nennt quesadillas de pollo. Hör mal an. Nu zijn we bij Kusi Wiriachi en wij een fan voert aan. Wij hier lang gaan. En lang nog voor, dan kom je bij Kusi Wiriachi. En dat is dan een beetje een geschichte aan. En 76, 77, vielleicht en 78. Mijn vader en Mexicaner en ik, daar voeren we mal naar Kusi Wiriachi door naar boven aan. Dan zag we daar wonen in de mijn. Zag nog alle weer in de boven raam en kunnen plus niet vingen, maar eens hastig dan vangen we door een beetje een klampje steiner. En dan loopt het Mexicaner voort, hier worden entierro zijn, wat je een treasure, goud begroefd. Dat klampje steiner, dat weer een beetje een teken. Du moest eerst wat onder je groef zijn. Zo, de Mexicaner en ik, dan vangen we aan te kleven, de steiner alle te zien, dan vangen we aan te kleven, dan weer hopelijk zo diep gegroefd. Dan komen de knakkers voor. Du hast mal einen Mensch begroeft. En dan mijn vader zegt voor zo, dat het alle dat het tussen had, dat we dus verwijt. En we gaan, dan deed we dat. En dan voeren we dan naar huis, we vangen de mien goed. Want ik wil een eindig zijn aan zondag. Daar had ik mijn vrienden alle verkocht, vertaald. En dan hadden we een fertig. Mijn vader leidt mijn pick-up brokken den zondag. En dan staat dat we Pornovia voeren met een schaar wat ik dus verzeiten deed. Dan gaan we daar naar de Kusi, naar de boy. Dan zag ik van den klappen steiner, wie het leven door zijn geld begroeven. Ik heb een Pancheria, had ze gezegd, die heeft geld begroeven, dan heeft een mens uitgeschoten, dan heeft den door nog neergelegd, en boven ongeschat. En we gaan, dan groeven we dat alle nu. En dan doen we de knakkers alle uit. En mijn vader, die schaft je allemaal met minen en zo weer. En we gaan allemaal dynamiet. Dynamita. Thuis op een been am Specker. Nehmen wir uns eine so eine Wahrschmerz und mein Freund Kiko, der versteht je dat alle abzustellen. En dan hebben we die dynamiet warsten en dat lag neer, als we het gewoon zo diep gepakt als we kunnen. Dan rollen we er nog een grote steen zo eeuwig en dan stekken we dat aan en dachten ze, nu wil je dat geld dan nog wat spratsen. Dan hokken we er heen de steen af, wat een versturing aan het en opeens haast ik dan dammer dat los met dat dynamiet. En ik wil zijn, lekker daar staat de vlucht die zo schrijft, hoog. En ik dacht, ja, was die, wo dat oinge, mijn vader zijn pick-up napteveren, over dat trof beziet. En dan heb je gekleefd en je zacht, maar du weet geen geld. Toen had ze nog wel een mens begroefd. En dan hebben we knaps, ze waren alles zo smat neer. Dus we het gevangen hadden, de stenen waren eeuwig toegeroepen. Han ze hebben geld gevangen. En we gaan, wie zeker nog helemaal een geld. En we gaan van der wel we quesadillas de pollo merken. So, ich hab die gleichen dort und sei uns Lothar. Well, guten Tag. Nu zijn we uit om quesadillas merken. Wir haben immer geblieben mit Hennafleisch. Ich habe gestern in das Haupt gewesen. Und nu habe ich gewesen, was das nächste merken. Das ist sehr einfach, viele kennen dort. Und viele vielleicht nicht. Wir haben. Ik wil je wijzen, dit schaaldoek dat is van oudet. En nächste week wil we je niet het schaaldoek wijzen. En door hebben mensen nu gevraagd. Ik heb voor extra besteld, zo weer een wel ontwikkelen om dit te gaan. Voor $24 sterk. En we gaan. Nu willen we quesadillas maken. Quesadillas de pollo. Hennafleisch quesadillas, dat zijn tortillas met cheese en alle soorten schijns te maken. Ik leer wat die gleichen. En ik weet niet of dat zijn kan, maar ik heb me eigenlijk 2 jaar nu niet geputzt. Maar we gaan, nu is 4 jaar. En ik leef nu over aan spul putzen. Dankeschön. Okay, een ding wat we doen is, we gaan hier een jalapeno. Nee, we ons hier een beetje ruischen. Okay, dan wordt je weten wat we alles brokken. Wir haben dann dort immer gebliebene Hennafleisch. Und da haben wir Pilzchen,
Mushrooms, Champignons wird gelegt. Hier haben wir eine gereichte Jalapeno. Die kann auch andere Peperschoten brauchen, wenn ihr wollt. Hier haben wir Zwiebeln, eine Zwiebel abgeschnitten. Hier haben wir Mehl, Tortillas. Und hier haben wir mexikanischer Käse. Sehr schöner Käse. Hier haben wir räuchert Speck. Und hier haben wir noch eine andere Sorte Käse. Provolone nennt sich dort, das ist auch sehr schöner Käse. Die kann so einen Käse brauchen, ist gewählt. So. Und bei Quesadillas merken von Hühnerfleischstück kann ich irgendwas machen, was immer je bleiben, den Schein schmeckt. Dankeschön. Du checkst mal, du hast so einen Brenner dort. Hier haben wir so ein Disco gekostet. Menschen nennen sehr neugierig, wo hast du so ein Disco her? Ich verkaufe die. $34 Stück. Und die sind gut für alles was. Oh, aber wir brauchen eben bloß Säuer. Nu werden wir hier ein Polak Fahrt nehmen. Dann werden wir das abhärten und dann werden wir das Zwiebeln ein bisschen brünbroten. Ja, da werden wir das Zwiebeln ein bisschen brünbroten. Und dann für ein paar Minuten ist das. Und dann nur dort, da werden wir diese Pilze auch noch brünbroten. Ja, nu fangen die Zwiebeln noch ein bisschen brun zu werden. Und dann da wir die Mushrooms, die Pilze, die abmachen. Wird nicht Pilze gelegt, das mir leid, aber dann braucht ihr das nicht machen. Wie legen wir Säure. Und das Hühnerfleisch, das wir sehr fein schneiden. Das ist mehr so fein, als es ein kleiner kleinster Finger an der Augen. Ja, kijk mal das. Direkt ist dort. Dann steht das viel besser durch. Eine Tortillas nehmen. Dankeschön. Und den Jalapeno, den da auch sehr fein schneiden. Direkt ist dort. Und da war den doch. Ja, mal mixen. Met keine Taub. Wie legen je dat een beetje stark, wenn je dat nicht legen, dann wil je die keine eruit nemen. Dankeschön. Okay, nu kijkt mal, nu zijn die Pilzchen, die Zwiebeln, sehr fein brun. Dan doen we dat Hühnerfleisch nemen. Kijkt mal da. Und hier ist ons Jalapeno. Ja. En wanneer je haar dan is een grote rode peperschot pimenton, dat is een bell pepper stoot nemen wat je wil. Die gaan hier op de staat met ons niet zo'n stoot. En dan gaan we dit een klein beetje durchbroden. En waar je maakt zijn, dan doe je een klein beetje woeder neerjuiten. En dan een klein beetje durchbroden, maar dat fijn hout is. En dan als dat eruit quesadillas maken. Nou, wat je wel, wanneer je het leggen, we gaan hier wat van taco spice, kruiderie zum taco vlees maken. Wij gaan dat een beetje maken. En wanneer je de zout en peper, of wat immer vlees zout die leggen, ja, krijg je het tot. En dan doen we een klein beetje Butter maken, en dan doen we dat tegen hier, dan gaan we het eenmaal een beetje fijn kerken. Und da sind wir heute quesadillas machen. Weil je wel, dan doe je er nog een klein beetje groven peper maken. Ja. En nu kan we nog dat rijsje spaak door nemen. Kijk maar daar. Kijk, is dat. Nu is het al eruit. En dat rijsje spaak, dat is je goed. Waar dat te maken hier. En dan is dat eruit om quesadillas maken. Oké, nu hebben we die brenner door gaan. Nu werden we de tortillas met fijn opwarmen. En dan gaan we quesadillas maken. Boy, check them mal, wo fijn die tortillas zich opwarmen. Wow. Woehoe.
Oh, check them mal. Wow. Die puffen aber so fein ab. Wow. Diese Tortillas, die haben wir Sunny Day gekauft. Sehr schmacke Tortillas. Okay, dann werden wir quesadillas machen. Ich habe eine Tortillas. Da du haben jetzt ein Hühnerfleisch nehmen. Und dann ein bisschen Fleisch. Und das ist nächstes Mexiko, wo die bloß eine Masse Spätz voll Fleisch nehmen. Das sind Earms. Ich will aber so ein bisschen Fahrt sagen. Check mal das. Ich will vielleicht mal ein bisschen nulluten, aber check mal das. Klar, es dort. Queso chihuahuense, check mal das. Ja. Wow, die alles ist dort. Nu werden wir noch einen mit so einem anderen Scheiß. Check mal dort. Und dann da, wo du so ein Collar, so ein Provolone, das ist auch eine solche Scheiß, das ist schändlich, schöner Scheiß. Ja. Den da ist dort. Nu werden wir alles, das ist dort merken. Und da wird in Wiesen. Da sind unsere quesadillas. Nu werden sie nach Himmel wieder abwarmen, dass die Käse aller Geschmack verschmelzen wird. Und da war wie unkassieren. Dankeschön. So, da war ein bisschen frische Schobeln dort haben mit unseren quesadillas. Sehr schön. So, und dann da wir uns hier ein bisschen fein abwarmen. Wir haben uns sagen, wo das ist. So. Oh, das fängt an Schmuck zu lohnen. Aber noch mal die andere Seite checken. Oh, yes. Oh, checken, wo das Scheiß all reichen wird. Yes. Wir dann hier 2 Stunden hier abwarmen. Ich sag mal, allein hier von dir. Und das wird von dir aber sehr schön schmecken. Hier haben wir mit frisch gekochte Schobeln. Frijoles charros. Oh, die kann auch Ries. Je braucht een Ries dort zu eten. Was immer je will. Bloß de reine quesadillas und ein bisschen mit zure Schmont dabei wäre wel. Sehr schön. Okay, check dir mal das. Ja, klar, wir sind ready zum Eten. Ui, ui, ui. Ja. Si me matan no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas aunque tarde, mi alma, que jamás evites tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo. Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver, donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte
muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo.